Torej, Koper se vrača v tej sezoni na slovenske nogometne prvoligaške zelenice. Ja, 5 sezon je manjkal med slovensko elito, zatorej danes še toliko bolj motivirani proti 15-kratnim državnim prvakom Maribora. Tudi Ilija Martinović na zadnji pokalni tekmi proti Rudarju se je opisal med strelce, kot tudi že predtem Mitrović, strel proti vratom preko člani kluba in soigralci, tako da zdaj smo le doživeli vsaj malce tistega nogometnega impulza. No, na drugi strani pa napad Kopra, predložek Mula Kusejnović, popravni izpit je imel tam pred vrati Juga in ostaja. Danes, no, tukaj nevarna akcija, zdaj padel je tam Mula Kusejnović in 11 metrovka. 11 metrovka Nemanja Mitrović je šel seveda ustavljati, želel je prekiniti, ovirati, kolikor se le da v Ljubljani za zmaje, tokrat pa z bele točke Dare Vršič zanesljivo. In Koper vodi na gostovanju z 0-1, prvi prvenstveni letošnji gol pa za Dareta Vršiča. 4-krat je podajal svojim soigralcem čudovite asistence v letošnjem prvenstvu, no zdaj pa je kapetan Kopra prevzel odgovornost in suvereno opravil svojo nalogo. Pihler, uteka Mešanović, vedno Pihler, na drugi strani je bil osamljen Rudi Požeg-Vancaš, Kronaveter in izenačenje. Zdaj pa tekoča, gladka akcija Maribora in Rok Kronaveter do svojega 4. prvenstvenega gola. In uspelo je tisto, kar so si prav gotovo želeli navijači Maribora, da v Ljudskem vrtu ambicije Kopra so visoke. Tudi predsednik kluba Ante Kuberac je dejal, da želijo krojiti sam vrh. No, tukaj nov poskus z velike razdalje je že znal zatresti gol strelom z glavo. Tudi Peričič. No, umešan vmes med 4 Koprčane. Strel Kronavetra, brani Vargič. Tole je letelo naravnost v okvir vrat in Rudi Požeg-Vancaš. Strel Vancaša naravnost v roke Vargiča. Ima dom v bližini Buenos Airesa, odkoder izhaja tudi Mauro Camoranesi. Gre za provinco Buenos Airesa, zdaj pa strel tam Vrhovca in še en strel v okvir vrat, znova brani Vargič. Morajo nekako imeti v naravnem seveda položaju roke nogometaši, zdaj pa akt Stevanovića, strel proti vratom mimo gola. Malce počakal, da bi utekal na to Stevanović, bi bilo lahko sila nevarno, na drugi strani pa Kronaveter in Rok Kronaveter za preobrat in 1-2. No, una partita difficile, un'avversaria forte fisicamente, gioca bene in contropiede. Il primo tempo ha meritato magari di segnare di più, il secondo tempo è stato tutto nostro. Peccato perché mi è rimasto il dubbio dell'ultima giocata, potevamo vincerla nelle ultime 2 azioni, quindi oggi è stata, a volte i giocatori hanno una serata storta, a volte gli allenatori, a volte anche gli arbitri, quindi oggi è stata una giornata sicuramente difficile per l'arbitro. Moram reči, da danes smo igrali odlično tekmo. Se ne strinjam, da Nordin je igral top, je zdržal žoge, od tam so prihajali naše kontre. Prvi polčas odličen, mogli bi zadeti, ker so bili res 100% šanse, tako da bi lahko bil polčas 3-1. In prihajamo 120 minut podaljška iz tekme sreda in potem drugi polčas te svežine ni bilo več in normalno, da potem se povlečeš nazaj. Maribor je pritiskal, imel pol priložnosti, šute, vendar smo se uspeli obraniti. Mes pa na koncu zicer Žužeka za zmago. Ampak dobro, točka tu je v redu. Vendar sem zadovoljen, koliko smo se ustvarili, ker ekipa Maribora je kvalitetna. Mislim, da malo kdo se ustvari toliko priložnosti proti njim. Tako da odhajamo domov zadovoljni. Težek je ritem. Nogometaši že malo čutijo utrujenost od teh tekem vsake 3 dni, vendar kažejo velik karakter in to je to.